Dobrodošli, drago mi je da ste došli na ovaj tmurni dan, da vidite znači, da saznate nešto malo o morskim kornjačama i morskim kornjačama u Jadranu. Moje ime je Romana Gračan, dakle ja sam zaposlena na PMF-u na biološkom odsjeku, na Zoologijskom zavodu, između ostalog, znači jedna od stvari s kojima se bavim su i morske kornjače. Dakle, jedna od stvari koje radim znači, na PMF-u, dakle dio je vezan uz nastavu, dio je vezan uz znanost. Trenutno moja znanstvena aktivnost je zapravo vezana uz ovaj projekt. Dakle, trenutno sam zaposlena kao suradnik na HRZ projektu koji proučava zapravo ekobionske i endobionske zajednice na morskim kornjačama. Dakle, vidite da smo se malo osuvremenili, dakle, prisutni smo na svim mrežama, dakle, možemo se pratiti putem interneta, Facebooka, Instagrama, Twittera, dakle, gdje god da nas potražite možete nas naći, pratiti naše aktivnosti i što točno radimo. Ovo danas će biti malo više općenito predavanje, ajmo reći, znači s obzirom da smo na festivalu znanosti, s obzirom da je zapravo namijenjeno više nekom srednjoškolskom uzrastu, onda par znači općenitih stvari zapravo više vezano u neku opću biologiju o morskim kornjačama. Moje prvo pitanje nekako za vas bi bilo znači što znamo o morskim kornjačama, odnosno koje su njihove glavne karakteristike, što je ono što ih nekako označava. Hoće neko nešto reći? Oklop. Oklop, dakle imaju tvrdi oklop, dobro, to je jedna bitna stvar, koja je druga bitna stvar za kornjače? Dugo žive, plivaju, dakle imaju karaje, žive u morima. Dakle, to bi bile te neke osnovne stvari. Ovo bi bile stvari koje su vezane, ajmo reći, više uz dječje, znači ono što zanima trenutno srednjoškolce, što se vidi na televiziji su dakako, dosta su popularne u crtićima, pa ih imamo, znači, prikazane, ovo je recimo iz Finding Nemo, znači kao ono, morske putnike koji migriraju dugačkim putevima kroz more i druže se, znači, sa različitim ribicama i isto tako ovdje, znači, zapravo su dosta karizmatični, odnosno ljudi ih vole gledati i pratiti, tako da se dosta se ljudi, ajmo reći, na neki način zanima za njih. Ovo bi bilo, znači, ajmo reći, više malo znanstveni pristup, znači kako oni sami izgledaju na nekim rentgenskim snimkama, zapravo taj tvrdi oklop koji se nalazi i na leđima i na trbušnom dijelu i koji je zbilja na neki način karakterističan za te morske kornjače. Ovdje su slikice zapravo njihovih raja, dakle jako su dobro prilagođene na taj život u moru, zapravo su izvrsno privlači i jako se lijepo snalaze u moru. Kad su se prvi put pojavile u povijesti? Evolucijski, znači jesu stare vrste, jesu novije vrste, one su baš ono stare vrste, znači karakteristične, iznimno evolucijski stare vrste. Evolucijski jako dobro na neki način očuvane, znači nisu se puno mijenjale kroz povijest i s obzirom da su stare, zato su zapravo dobro prilagođene na taj svoj život u moru i znači na život u moru imate dobre prilagodbe. Inače kaže se da nekih minimalno 80 milijuna godina da su stare, znači te prve kornjače su se pojavile, neki kažu čak i 100, ali u principu prije, znači u toj povijesti zapravo se zna da ih je bilo jako puno. Dakle, pretpostavlja se da su mora doslovce vrvila s tim kornjačama, a neke pretpostavke kažu doslovce 600 milijuna zelenih želvida da žive u toplim morima, isto nešto manje koradne grebene, par milijuna karetnih želvi. Ono što je zapravo zapisano u povijesti Kristofor Kolumbo koji je otkrivao Ameriku na svojim putovanjima, znači kad je ta otočja, kad je otkrio Kajmansko otočje, recimo zapisao je da je bilo toliko puno da su se doslovce čuli samo tupi udarci kornjača da doslovce nisu mogli plivati koliko puno ih je bilo u tim morima. I ono što je recimo isto baš jako zanimljivo za njih, da su, baš zbog toga što su stare, da su živjeli u doba dinosaura. Dakle, to svi uglavnom učenici, studenti jako vole znati i jako ih zanima. More je bilo znači, prepuno morskih kornjača, pretpostavlja se, odnosno neke su indikacije da su tiranosaurusi se hranili sa kornjačama, dakle samo oni su bili dovoljno veliki, dovoljno snažni da bi mogli zapravo prozvakati te njihove snažne oklope. Kako je sve tad bilo jako veliko, mazli su dominirali, bili su jako veliki, tad su i onda znači te prve prahistorijske kornjače bile jako velike. I zapravo prvi taj najveći fosil koji je pronađen
kornjače koje se naziva Arhelon, slično kao i ovo društvo u Grčkoj koje se bavi zaštitom kornjača. Znači ovo je zapravo pravi kostur, vidite u odnosu na čovjeka koliko je velika kornjača, dakle pretpostavlja se da je neka veličina bila preko 4 metra dužine i ovdje vidite i težinu, znači 2.500 kila zapravo zbilja, velika životinja. Dakle, stvarno su bile prije jako dominantne u tim morima i bile su jako velike, kroz povijest su se onda nešto, znači, malo smanjene. Dobro, kako kornjače žive, kako izgledaju danas, to je naših sljedećih par slajdova, pa da vidimo zapravo. Ovo je jedna lijepa slikica, čisto da vidite, znači, morsku kornjaču. Ovo je najčešća vrsta morske kornjače koja se nalazi, znači, u Sredozemnom moru. Kako se ona zove? Glavata želva. Malo entuzijazma. Glavata želva. Dakle, najviše ćemo se danas zapravo na neki način referirati na glavate želve, s obzirom da su one najčešće i najviše ih radimo, pa onda najviše i znamo o njima. Ovo je čisto da vidite kako one izgledaju. Dakle, lijepo, fino plivaju po morima, jako su dobro ispredni plivači i konkretno glavate želve se često zapravo zadržavaju uz ovo morsko dno. Ovo je nešto drugo, znači s obzirom da su nekako tema boje festivala, ja sam pokušala znači kroz boje, odnosno kroz određene slike vas malo asocirati. Tako da ova slika zapravo prikazuje, što bi bila slika ovo? Tepih. Pjesak. Recimo, s obzirom da kornjače uglavnom nisu na tepihu, češće mogu biti u morskom pijesku. Šta one rade u morskom pijesku? Jaja, polažu. Polažu jaja. Dakle, to su karakteristični mazovi koje polažu jaja na kopno, konkretno kornjače polažu jaja u morski pijesak, tako da ovdje imate par slikica zgodnih, meni su se svidjele kako to izgleda. Dakle, doslovce kornjače izlaze pod okriljem noći najčešće na pješčane plaže, kopaju prednjim istražnim perajama velike rupe u samom pijesku i polažu jaja u samom tom mjestu. Najčešće nekih 100-tinjak jaja bude. Ta jaja su čak dosta onako elastična, nemaju toliko tvrdu ljusku, tako da kad ih ispušte jedno na drugo se zapravo neće razbiti, nego će ih ovako posložiti unutar samoga gnijezda. I nakon nekih 60 dana najčešće za ove naše vrste dobijete male morske kornjačice koje doslovce izađu iz tog jajeta i onda pokušavaju pronaći svoj put, odnosno izaći na površinu samoga pijeska i to vam izgleda ovako, isto tako najčešće tijekom okrenja noći izađu iz svog gnijezda i pokušavaju što prije doći do mora, da mogu ući u mora. Dakle, jako rijetko ih se zapravo vidi na samom pijesku, dakle samo na gnjezdištima gdje oni polažu svoja gnijezda. Ta gnjezdišta su najčešće jako dobro poznata. Karakteristično za morske kornjače je da su zapravo jako vezane za svoje određene staništa i kad se jednom kornjača počne gnjezditi na jednom mjestu, uvijek će se cijeli svoj život vraćati na to isto mjesto. I kažu u pravilu neki raspon od 5 km može biti, ali jako je vezana za svoje stanište, poznaje to i zapravo se cijeli život vraća na isto mjesto. I onda se zapravo tu može i vidjeti i onda znači to ovak izgleda. Inače, diljem svijeta, s obzirom da su kornjače uglavnom ugrožena vrsta, onda ljudi se organiziraju, imaju znači svoje aktivnosti, često su volonteri koji se nalaze na plažama i onda oni u principu gledaju koliko ih se gnjezdi, koliko gnjezda ima i pokušavaju na taj način pratiti njihove aktivnosti i gledati znači kako one napreduju, pomagati im na neki način. Ovako to izgleda, znači nakon gnježdenja doslovce vidite tragove, dakle nisu tako spretne na kopnu, onako poprilično su nesigurne, poprilično su spore, ostavljaju ovako velike tragove, znači poput nekog traktorčića koji je prošao po pijesku i vraćaju se nazad u more. Ono što ostaje je znači ovo tu, dakle ono što bolje pokušavaju zatrpati, samo svoje gnijezdo, dakle niko ne može pronaći, dakle predatori ne mogu pronaći i pojesti, tako da ono što se danas radi u sklopu tih nekih volonterskih aktivnosti je da se ta gnijezda pokušavaju veće zaštititi, da se pokušavaju označiti, jer na taj način, ako ništa drugo, možete spriječiti da ljudi, znači sa nekim teškim automobilima, vozilima, nečim, danas se svi vozikaju po plažama sa svime, da znači oštete na neki način ta gnijezda i da gnijezda ostanu na taj način sačuvana. Dobro, ono što me zapravo više zanima je, osim pijeska i osim gnijezda, ova druga priča, a ona je zapravo vezana uz samo mora.
Tako da, moje drugo pitanje je, započinjemo sa samom površinom mora, pa se spuštamo prema dole. Šta bi kornjače radile na površini mora? Jer ih možemo vidjeti na površini, koliko su često na površini, šta rade tamo? Dišu. To je jedan vrlo ispravan odgovor i točan odgovor, znači jako bitna stvar kod mazova je disanje, dakle nemaju škrge, nisu ribe, nego dišu, što znači da jako često moraju izaći na površinu i moraju udahnuti. Dakle, oni su jako dobri, inače, osim što su jako dobri plivači, zapravo mogu jako dobro zaroniti, jako duboko. Zabilježili su jako duboki urani i oni dosta dugo mogu i trajati. Ovisno o tome o temperaturi mora. Dakle, najčešće to neki zaron može biti 10-ak minuta, pa onda ponovno izađe kratko gore, pa može udahnuti zrak i onda ponovno zaroniti. Ali tijekom zime, recimo kad su niske temperature, kad im je metabolizam jako niski i sporen, onda je taj zaron traje puno duži, tako da čak kod nas u Mediteranu 7-8 sati, znači mogu biti ispod mora, odnosno doslovce se legnu dole na morsko dno, malo se onak prilegnu, malo se znaju u pjesak zakopati. Nije pravo hiberniranje, ali u principu neki oblici, znači tog usporenog metabolizma, su isto tako zabilježeni. Dakle, to sad ovisi o vrstama, o populacijama, ali često znaju biti baš mirni na morskom dnu i u principu, znači, sa usporenim metabolizmom jako rijetko izlaziti na samu površinu. Dakle, ovo je česta slika, doslovce se samo gurne svoj nosić iznad površine i udahne, no međutim ono što se isto zna događati, kornjače se često znaju i sunčati na površini, dakle to je isto jedna od njihovih aktivnosti. Sunčanje, šta zapravo znači? Znači opet s obzirom da su mazovi, ako su zaronili jako duboko, ako su se ohladili, dole gdje je more jako hladno, moraju izaći van, moraju se malo sunčati, moraju se skupiti topline da bi mogli dalje lijepo plivati, ali isto tako imaju i doslovce odmaranje. Znači, ako su migrirali, ako su dosta, znači u kratkom periodu, ako su dosta plivale, često se znaju da će odmarati na površini. To recimo zna biti problem, s obzirom na ljudske aktivnosti koje se isto tako odvijaju na površini, odnosno često su zabilježene ozljede morskih kornjača i oklopa, s obzirom da s gliserima i znači sa raznim brodovima znaju ih zakačiti, odnosno znaju ih ozlijediti, znači dok su one u toj nekoj fazi, znači na samoj površini. Dobro, što rade ispod površine? Hrane se. Svi se hranimo, hrane se i one najčešće se hrane, dakle to je jedna stvar, hrane se ispod površine, znaju biti u stupcu vode, ali isto tako znaju biti u morsko dno, ovisno o tome o kojoj se vrsti radi i ovisno o tome gdje se ona točno nalazi, ako je morsko dno jako blizu, će jako često zaroniti i tamo se hraniti. Dobro, što imamo još osim hranjenja? Imamo socijalni kontakt, odnosno parenje. Znači imamo ovaj tu dio, dakle one su najčešće solitarne životinje, dakle neće ih se moći vidjeti u paru, ne žive zajedno čitav život, ali dakako pare se, znači pred sezonu, znači samog mještenja, zapravo imaju posebna staništa na koje dolaze, upljaju se i oni zapravo dolazi do parenja, mužak se prihvati za ženku, poprilično znači zna biti i okutan prema njoj, znaju čitavu izgristi, ali pretrpi ona to i onda se može ići dalje gnjezditi. Znači to su neke standardne aktivnosti ispod površine mora. Ovdje vam je prikazana slikica želve koja se hrani sa meduzicom, dakle to je zapravo sam prikaz aktivnosti hranjenja. Ono što još je dakako karakteristično za te morske kornjače, gospodin je već bio spomenuo, njihove migracije. Dakle, znamo da su kornjače zapravo veliki svjetski putnici i ovdje je prikazana samo jedna slika za sedmokrilne sminjače, to su one najveće kornjače koje zapravo poduzimaju nekakve najduže te migracije. Za njih je poznato da čak su zabilježene migracije do 20.000 km, znači bilja fascinantno. Ovdje je prikazana slikica gdje imate znači, od SAD-a do, znači tu imamo Filipina, Australija, dakle doslovce cijeli Pacifik, one bez problema prođu. Recimo glavate želve koje žive znači, u Mediteranu bez problema dolaze znači, isto tako od SAD-a na našu stranu u europski dio, dakle bez problema prođu isto tako Atlantik. Tako da gdje god se okrenete, koji god dio svjetskog oceana da pogledate,
naći ćete neku morsku kornjaču, barem u ovim umjerenim morima koja pliva negdje svojim zamišljenim putem u nekom smjeru. Dakle, stvarno su fascinantni svjetski umjetnici. Ovo je samo jedna slikica, neću vas previše zamarati s time, njihovog životnog ciklusa, odnosno šta one rade većinu života, doslovce, znači, migriraju od jednog staništa do drugog staništa. Znači, za početak rađaju se na tim pješčanim plažama, nakon toga kao skroz male kornjačice, ulaze u more i nakon toga doslovce ostatak života, znači žive u moru. Dakle, prvih doslovce 15 do 20 godina im treba da postanu spolno zrele. Dakle, jako sporo rastu, kako su velike, trebaju dugo da postanu spolno zrele, ja uvijek kažem kao čovjek, žive nekih 80 godina, a nakon 15 postanu spolno zreli. I te prve godine, znači tih prvih 15 godina žive u oceanskim strujama, znači doslovce na otvorenom moru. Tamo se najčešće sklone od predatora, odnosno tamo imaju, znači, recimo mogu biti u lovskim strujama, hrane se sa malim malkicama, dosta ih nose, znači, same struje, prepuštaju se, u principu rastu i čekaju da postanu dovoljno velike, da mogu doći približiti se više moru. Tamo će biti više predatora, one su sad narasle i prvi okol, kako se ne može tako lako pojesti. I tamo zapravo, znači, imaju veća staništa ishrane, mogu imati više energije, a energija im je potrebna, znači, za mlade, za gnjezdenje, tako da mogu doći, znači, mogu biti u ovim staništima, mogu se gnjezditi, mogu poduzimati te reproduktivne migracije, odnosno pronalaziti partnere, pariti se i onda se gnjezditi. Ali zapravo, dosta dugi znaju biti putevi, dosta udaljena znaju biti ta staništa, znači između staništa ishrane i reproduktivnih staništa, tako da često one se neće svake godine gnjezditi, nego imaju svake 2 do 3 godine, poduzimaju ta putovanja, odu se gnjezditi i onda se vrate na stanište ishrane. Znači to je uvijek rizik, uvijek je čeka ih nešto nepoznato na tom putu, uvijek im treba jako puno energije i ako se iscrpe sa polaganjem tih jaja, tako da ne mogu zapravo se dopustiti da svake godine ulažu toliko energije, znači gnjezdenje, nego onda imamo te reemigracijske intervale, znači kod tih kornjača uglavnom kod tih željenih postati. Što se tiče današnjih vrsti, onih koji danas možemo vidjeti u svim svjetskim morima pa i našima, danas imamo 7 poznatih morskih kornjača. Tu su porodica želvi, znači gdje imamo ovu najpoznatiju glavatu želu, isto tako i zelenu želu, i kao jedna posebna skupina, znači porodica usminjača, gdje je ova najveća sedmokruga usminjača, fascinantna, ogromna, velika kornjača. Koje od tih kornjača su prisutne u Mediteranu? Samo sedmokruga i glavata, možda zelena. Sedmokruga, glavata i zelena. Znači, ove 3 kornjače možemo vidjeti u Sredozemnom moru u Mediteranu. Koje od njih su prisutne u Jadranu? Sve 3. Glavata, zelena i sedmokruga. I sad, glavata je rezidentna vrsta, znači glavata je stalno prisutna, ona je naš stalni stanovnik, nje ima najviše i nju proučavamo jer zapravo ona nam je tu glavna i ima bitno stanište u samom Jadranu. Zelena žela, nje uopće zapravo nema toliko puno u Sredozemlju, pa onda nema toliko puno ni u Jadranu, ali pretpostavlja se da južni Jadran je zapravo neko stanište za neke skroz male ove zelene žele. Znači, taj južni dio otvorenog mora, znači gdje su ta oceanska staništa, tamo se znaju naći te male imenove zelene žele, pa su onda i one zabilježene u Jadranu. Što se tiče sedmokruge usminjače, također prisutna u Jadranu, iako ajmo reći kao doslovce kao slučajni putnik. Znači, tu i tamo, zna se pronaći. Recimo u Jadranu je do sad nekih 30-ak nalaza zelene žele, sedmokruge usminjače baš potvrđene. Znači, su nađeni i to zapravo jako često znaju doći skroz do Slovenije. Dakle, prođu cijeli Jadran, skroz gdje je Litvu za Litvu i tako lično. Ovako vam izgledaju slikice sedmokruge usminjače, samo podsjetnik, znači velika kornjača, najveća od svih kornjača, odnosno njene dimenzije. I kaže se da je danas zapravo najveći živući gmaz, dakle doslovce podsjeća na dinosaurima, na neke karakteristike dinosaura, ali je isto tako doslovce jedna od najugroženijih vrsta na zemlji. Dakle, ovdje su vam samo slikice gnjezdišta od sedmokruge usminjače. Dakle, ima je po cijelom svijetu, prisutna je, ali su zapravo te rodnosti populacija dosta male i dosta je znači, ugrožena. Što se tiče zelene žele,
Isto tako, znači ako se vratimo samo na ovaj tu dio, ovdje vam je zapravo naveden, nisam spomenula, status prema crvenoj knjizi ugroženosti. Znači zapravo sve, praktički skoro sve vrste su ugrožene ili kritično ugrožene ili ne zna se koliko su ugrožene, ali znači sve su u problemima. Znači životinje koje su nekad doslovce vladale na morima, bilo ih je u ogromnim brojevima, danas su sve uglavnom, najčešće zbog ljudskih aktivnosti, zapravo jako kritično i ugroženo iz tog razloga i onda ih povećavamo i pokušavamo na neki način zaštititi. Dakle, zelena želva je isto ugrožena vrsta, recimo u Mediteranu je relativno mala populacija, znači tu su neke brojke, znači koliko godišnje ženki polažu jaja, i to je zapravo za cijeli Mediteran. Dakle, gnijezdi se, koliko je poznato, znači na neka manja gnjezdišta, Cipar, Turska, Izrael, nešto malo, Sirija i Libija. Dakle, u Jadranu se ne gnijezdi, ali zna doći u Jadransko more. Ono što je karakteristika za nju, vegetarijanka, odnosno zato je zelena želva, jer se hrani uglavnom znači sa biljnim materijalom, znači sa algicama. Doduše male zelene želvice znaju malo jesti i meduze, ali u pravilu sve veće zelene želve su herbivori. To je recimo jedan od njenih glavnih problema, zašto je ugrožena i zašto je nema, jer je fina, znači jer su je jeli. Jako juha od kornjače i juha od zelene želve, jako popularna, pogotovo znači ovaj južni dio Mediterana, znači ova afrička obala. Tamo su i juhe od njih radili i skupljali su jaja iz gnijezda i zapravo su ih isto tako jeli, tako da je to jedan od razloga zašto je ova populacija sad tako mala, ali znači ukusna je fina je, jer je meso zapravo baš pravo klasično herbivor. I onda dođemo do glavate želve, dakle to je ova naša vrsta koja je rezidentna u Jadranskom moru. Glavata želva inače, znači, u Mediteranu je prisutna je zapravo po cijelom svijetu, dakle u ovom umjerenom pojasu. U Mediteranu se nalazi jedna praktički treća najveća populacija, znači u svijetu, dakle dosta su brojni u Mediteranu, pa tako i u Jadranskom moru. Ovdje su neke informacije, znači koliko ih zapravo otprilike, ajmo reći na neki način ono što se može prikazati sa brojevima, dakle nekih 5000 gnijezda godišnje, što je onako pristojan broj, broj ima ih. Odnosno, pretpostavlja se da je znači, nekih 2300 do 2800 gnjezdićih ženki godišnje. Dakle, ono doslovce, oni su prisutni tamo na gnjezdištima i gledaju koliko kornjača dođe godišnje i koliko ih se gnjezdi, to su te neke pretpostavke. Najveći dio tih kornjača se gnjezdi u Grčkoj, nešto u Turskoj i opet ima nešto malo isto tako. Libija, Izrael, ova druga mjesta, ali ovo su dva najveća gnjezdišta što se tiče glavatih želvi. Dakle, u pravilu su to uglavnom istočni dio Mediterana, taj dio nekako više odgovara. Dakle, u Jadranskom moru nema zabilježenih gnjezdišta. Bilo je par nekih zabilježenih izlazaka na plažice, kad su ih našli, ali to su bile neke želvice koje su bile malo podhlađene, neke koje su bile malo bolesne pa su izašle na obalu da se malo oporave, da se malo ugriju, ali u pravilu znači kažemo da ovaj naš dio Jadrana znači nije im pogodan za gnjezdenje, nego u pravilu ove populacije iz Grčke onda dođu u Jadransko more i tu lijepo veći dio života zapravo provode na pravim tim staništima ishrane i imaju zapravo i stanište za prezimljavanje i tako prezimljenstvo provode kod nas u Jadranu. Ovako oni izgledaju. Dakle, čisto da vidite slikice. Što se tiče znači, samoga Jadrana, inače dosta ljudi, kad pričam šta radi, se iznenadi, jao pa morske kornjače postoje u Jadranu Zorbilja, pa nismo ih nikad vidjeli. Tako da neka prva istraživanja kad su počinjala su isto ljudi bili dosta skeptični šta ćete istraživati, pa njih nema, kako ćete ih naći. Zapravo, 1993. je pokrenuto to neko prvo istraživanje na glavnim želvama u Jadranu i počeli su se raditi prvi razgovori, prve ankete sa ribarima da se vidi koliko ih uopće ima. Uspostavilo se da ih zapravo ima, samo što niko ne priča o njima, znači to su uglavnom su bile više na otvorenom moru, nisu toliko uz obalu i jednostavno ih ljudi nisu vidjeli. Prvi neki time osnovni podaci su pokazali da doslovce ima znači 2500 ulova morskih kornjača, uglavnom glavatih želvi, znači u kuće. Dakle, doslovce kad dođete pričate s
s ribarima, oni nisu više znali šta da radi s njima, stvarno ih ima puno. I postalo je jasno da zapravo Jadransko more je značajno stanište za glavate želve, da ih zbilja ima, i druga stvar da očito postoji problem, a problem je znači veze sa ribarima, taj slučajni ulov, da ih se na neki način treba zaštititi, odnosno da treba osvijestiti tu ideju da su morske kornjače prisutne u Jadranu i na neki način moramo zaštititi, da zaslužuju da budu zaštićene. Kako ih prepoznati? Samo jedna slikica, ono što se zapravo broji i što je nekako karakteristično svake vrste, ovo je recimo primjer za glavatu želvu, dakle broji se broj ploča koji se nalaze na leđnom oklopu, isto tako bitna je ova prva zatimna ploča, znači da li je u kontaktu sa rebrenim pločama ili ne, i isto tako su joj bitne pločice koje se nalaze na glavi. Osim toga, ona ima i pančice na perajama i boja oklopa nekako je karakteristično žučkasto-smečkaste boje, odnosno ovdje se može vidjeti, znači ta glavata želva. Ovdje je na suhom, nije u vodi, pa se možda malo ljepše stiču boje. Dakle, prednje peraje, stražne peraje. Ono što je karakteristično još za tu glavatu želvu je njena zapravo velika glava. Dakle, glavata želva je glavata u odnosu na ostale želve. Dakle, ima zbilja veliku glavu, ima veliku čeljust, veliki kljun, dakle nema zube, ima kljun s kojim onda hvata, odnosno jede. To je zapravo prilagodba na njen način ishrane. Dakle, ona se hrani sa dosta tvrdog plijena, znači jede i različite školjkaše, i različite ježince, sve što se na ona se rudari u morskom dnu, ona kopa, i onda zapravo je mora imati tu veliku čelju da bi mogla sve to staviti, da bi mogla progutati. Znači, zato je glavata želva ovako lijepo glava. Što se tiče znači toga naših nekih istraživanja, kad smo krenuli u sve to, što se zapravo počelo raditi, dakle, radila se suradnja s ribarima jer su oni bili u direktnom kontaktu sa morskim kornjačama i zapravo to bio jedini način da dođemo do morskih kornjača. S obzirom da su ugrožene, vi ne smijete direktno ići raditi s njima, ne smijete ih smetati, nego ako se nađu ili uginule životinje ili životinje koje su bolesne, onda u principu imate pristup tim životinjama, onda se one znači sele na kopno i onda možete vidjeti, možete raditi neke istraživanja na njima. Ono što smo uspjeli raditi znači na samim kočama u suradnji s ribarima, uzimali smo uzorke krvi pa smo gledali zapravo, znači, ajmo reći neku DNA analizu odakle kornjače dolaze, znači radili smo genetiku samih glavatih želvi, označavali smo ih, markirali smo ih, tako da u buduće zapravo znamo koju kornjaču smo ulovili, da smo vidjeli, nismo vidjeli, ako se pojavi na nekom gnjezdištu da znaju gdje je ona bila, znači da se one mogu pratiti. I ova isto jedna novija, modernija stvar koja se u novije vrijeme radi, stavljali smo na leđa što? Satelitske transmitere, odnosno nakon nekog vremena, kad dobijete malo veće projekte, imate malo više novaca, onda si možete popustiti da iz ureda na kompjuteru pratite šta vaša kornjača radi. Prije je to izgledalo ovako, dakle ovo smo mi sa mrtvim kornjačama, radimo znači neke sekcije, uzimamo uzorke, gledamo koliko su stare, koliko parazita imaju, što im se nalazi u probavilu, koji tip ishrane i slično. Radimo sve analize u laboratoriju i zapravo smo dobili neke osnovne rezultate. Ovo je slajd koji pokazuje nešto što trenutno danas radimo, dakle vezano uz, čak trenutno ne radimo, znači toliko nije fokus na samim kornjačama, koliko na ovim drugim životinjama, odnosno organizmima koji žive i na kornjači i u kornjači, tako da zapravo proučavamo epibionte, odnosno i makroživotinje i mikroorganizme koji se nalaze na samoj površini kornjače i na oklopima i na samim i na koži same životinje, ali isto tako i životinje koje žive u unutrašnjosti, znači probavila, znači neka flora fauna koji se nalaze unutar same životinje i ovdje vidite zapravo mikroskopske slikice određenih algi, određenih, znači ovo su recimo konkretne krmenjašice koje čak smo ustanovili znači da mogu biti specifične za određene vrste kornjača i za određene stanište u kojima dolaze. Ovako to izgleda, znači kad gledate njen oklop, dakle lijepo se mogu vidjeti na oklope samih tih glavatih želvi. Ovo sam stavila
stavila samo da vidite zapravo kako izgleda taj znanstveni pristup, šta je cilj. Cilj je zapravo otkriti što doslovce živi na njima. Ovo su dva rada koja su baš vezana za diatomeje, odnosno za te alge koje se nalaze na morskim kornjačama. Ovdje su u pitanju znači zelene želve i životinje koje su doslovce u muzejima već neko vrijeme, koje se isto tako istražuju. Dakle, ako ste dovoljno sretni, nađete se jednu vrstu, ako ste dovoljno sretni, date joj ime, uđete u povijest, dakle to je isto jedan zanimljiv aspekt našega rada koji se isto isplati. Ovo je samo slikica da vidite animaciju pravilno kako to izgleda, dakle ono što nije vidljivo golim okom, ali što je vidljivo pod mikroskopom i ako se malo potrudite dobijete uvid u čitav taj novi mikrosvijet koji živi na samim tim životinjama i onda u principu zapravo imate još cijelu novu nišu za proučavanje. Ono što smo još mi dodatno otkrili, što bi vas moglo zanimati, dakle što znamo o glavatim želvama u Jadranskom moru. Odakle dolaze, znači sa kojih gnjezdišta, ustanovili smo dakle najviše dolazi iz Grčke, koja nam je najbliža, pa je to nekako najbližnije. Dio iz Turske, dio iz Cipra, ali imamo čak i par malih zalutalih, znači tu i tamo se desi da neka upliva u Mediteran i da neka upliva u Jadransko more, a da nije uopće iz Mediterana, odnosno konkretno ovdje su gnjezdišta sa južne polovine. Znači ona je doslovce došla, preplivala cijeli Atlantik, ušla u Sredozemlje, doplivala do Jadrana i došla nama u ruke. Dakle, rijetke su, ali ima i toga. Koliko su stare? Dakle, dosta žive do nekih 80 godina, to sam već spomenula, i zapravo postoji spolno zrele sa nekih 50 godina. Ovo je zapravo slikica humerusa, odnosno kostiju, dakle uzimali smo uzorak kostiju, rezali smo kosti i ono što se vide se slojevi, odnosno vide se godine rasta. Znači svaka godina kako one rastu se zapravo vidi na njihovim kostima, vi možete doslovce izbrojati koliko godina imaju ta konkretna površina životinja. Kolike su ove naše glavate želve? Ovdje su znači neke mjere, dužina njihovog leđnog oklopa, dakle najčešće su nekih 40-50 cm, ali zapravo maksimum dužine nekih 70-80 cm, dakle 88 cm je bila najveća životinja koju smo do sad zabilježili u Jadranskom moru. Dakle, fini, lijepi komad životinje, zbilje trebaju dva čovjeka, dvije osobe da bi ju prenijeli, da bi ju uzeli, dakle nije tako jednostavno kad je velika sam rukovac. Što konkretno jedu? Svašta, glavate želve, dakle omnivori, če god se dokopaju, šta god vide, šta god imaju. Znači, kod nas u Jadranu tu imamo rakove, tu imamo i različite mnogočitinaše i ježince, mekušce, recimo crvene morske su im dosta zanimljive, čak i neke ribice znajmice, znači svega ima kod njih. Ovo je slikica satelitskog transmitera, znači čisto da vidite lijepa slikica, puštanje znači podljeće u more. To je taj jedan drugi aspekt koji je bitan za njih. Dakle, ono što se još dodatno radi, gleda se znači gdje te sad podljeće dalje idu. Dakle, da bi mogli zaštititi životinju morate znati gdje se ona nalazi, kamo pripada. I ono što je postalo jasno da one zbilja vole plivati, nije im bitno jesu u Hrvatskoj, jesu u Italiji, jesu u Crnoj Gori, dakle oni ne vide te granice. I postalo je bitno da zapravo sve te zemlje počnu na neki način surađivati, da imate velike europske projekte i da se zajedno zapravo ujedine ljudi da pokušaju na neki način zaštititi veće staništa, znači veća područja i veće te znači populacije da bi ono glavate želje i dalje ostale prisutne kod nas u Sredozemlju. Ovdje znači doslovce imate rezultate gdje su oni plivali, gdje su išli. Dakle, ima ih kod nas po Jadranu, ima ih po Sloveniji, po talijanskoj obali, po našoj, idu, vraćaju se i dosta je ovako, dosta je sve to šaroliko. Nije da imaju jedan put pa svaka ide po tom putu, nema autoceste, nego svaka voli šarati gdje ju struja odnese, odnosno njene peraje. Ono što možete vidjeti, ako ćete ikad susreti kornjaču, možete vidjeti, znači ovo tu, to su njene oznake, dakle ako su bile na gnjezdištu, ako su bili tamo prisutni volonteri, oni su ih označili, odnosno markirali, dakle ovo su doslovce njihove markice i oznake koje označavaju doslovce njeno ime. Odakle i po tom se može zapravo zaključiti, ajmo reći neki način brojnost, kamo pripada i slično.
Naše Hrvatske uglavnom u zadnje vrijeme su bile zelene, sad su malo zrevelikaste, ima znači različitih oblika, različitih količina, ali tako otprilike izgledaju. I ono što je dosta, ajmo reći, zahvalno bitno, ako slučajno se negdje susretne ta glavata želva, ako ju nađete negdje na obali, te stvari se trebaju dojaviti i treba se dojaviti znači i ovaj broj markice da se zna znači o kojoj se životinji radi. Dakle, jedna od stvari koje satelitski transmiteri nam omogućuju znači da vidimo te migracije i onda se odmah javlja pitanje zapravo kako oni to uspijevaju, kako navigiraju po svim tim putevima, kako oni uspijevaju pronaći neki mali otočić tamo na Karibima usred ničega nakon 15.000 km. Ono što se zna, čim se koriste, dakle nešto malo vide, ne toliko puno, dakle to im baš ne omogućuje puno, mogu malo izvjeriti na površinu, ali ne vide toliko. Mjesečina i zvijezde su znači tu kojima će se mogu orijentirati, smjer valova. I tu je ono što je nekako najmanje poznato, ali ispostavlja se da je nekako najdominantnije, očito je znači taj njihov unutrašnji kompas, odnosno ono što one detektiraju, jačinu magnetskog polja i smjer magnetskog polja. Kako to točno rade, još uvijek se ne zna, ali zna se zapravo da putem magnetskog polja mogu se na neki način orijentirati i onda se usmjeravaju po tome. Dakle, kad su u moru, zapravo se koriste sa magnetskim poljem, sa valovima. Kad su na kopnu, odnosno kao male, kad pokušavaju pronaći more, kad izlađu iz gnijezda, onda se zapravo više koriste sa svojim vidom, odnosno ono što im je bitno je locija mjesečine, koja se ovako lijepo preljeva na samome moru. Dakle, na taj način pokušavaju pronaći more. Uviđate u čemu je problem? U osvjetljenim plažama. Dakle, kad imate puno svjetla na plažama, onda one više ne vide mjesečinu, onda one više ne vide more i onda krenu u suprotnom smjeru i završe, znači, negdje dehidrirane, nasukane, zapetljane u neko smeće, u principu završe uglavnom loše. Dakle, ono što je još jedna od stvari koja se pokušava osvijestiti ljudima danas, da se te plaže moraju održavati čistima, da je to svjetlosno zagađenje zbilja problem koji je problem i za morske kornjače, tako da se znači, one same na neki način zaštite tako da se reducira količina tog svjetla, barem na tim poznatim gnjezdištima, znači gdje se zna da se one gnjezde i u tim periodima kad one moraju pronaći svoj put do mora. Dakle, jako je bitno da one od trenutka kad izađu, da odmah dođu do mora, jako su male dehidrirače, poješće ih razni račići, poješće ih različite ptice, znači u tom trenutku jako puno predatora, svi samo čekaju na njih. I ta velika smrtnost zapravo je u tom trenutku. Kad ono odrastu, onda je već ta smrtnost puno manja, ali u ovim fazama početnog života je zapravo to bitno da im damo neku šansu da dođu do mora. Ono što ih čeka u moru je isto trenutno ne baš prelijepa perspektiva, znači svašta ih čeka u moru. Jedan od većih gorućih problema koji su uvijek izravni, znači kad je riječ o morskim životinjama pa i morskim kornjačama je dakako ovo tu, a to je plastika, vrećica, potrošne vrećice, ono što danas zapravo imamo velike kampanje da se mora na neki način smanjiti, zabraniti, kontrolirati, je baš ta plastika. Zašto, čemu je problem sa plastikom? Problem je u tome što kornjače vole kapati plastiku. Odnosno, one misle da su to meduze, one misle da su to znači životinje, ne vide toliko dobro i u principu, pogotovo ove glavate želve koje vole jako puno kapati sve, će ići probati šta je ovo i onda će pojesti i plastiku. I onda smo zapravo u velikim problemima i doći ćemo do toga da plastika i u Jadranskom moru je jako veliki problem, znači istraživanja koje smo radili, gledali smo doslovce u probavilu čega ima i skoro preko 35% životinja zapravo ima nešto plastike u sebi. Dakle, te plastike ima u Jadranu dosta i kornjače je jedno. Nekad su to veći komadići, nekad su to manji komadići. Ako su veći komadići, doslovce zna doći do zastoja, znači čitavog probavila, one jednostavno ne mogu više pojesti, odnosno ne mogu apsorbirati dovoljno hrane, doslovce jadno počnu gladovati. Ta plastika se lagano počinje znači, degradirati u probavilu, otpušta toksikante, tako da zapravo i ostatak organizma pati. I u nekim slučajevima znači ili se jednostavno razbole, pa nisu dobro, veći komadi ponekad znaju izazvati i smrt. Znači to je sama ta priča vezana uz plastiku, ovo su neke slikice doslovce plastike i različitih konopaca i sličnoga što smo mi izvukli iz njihovog probavila. Ono što na čemu isto radimo, znači što pokušava se
opet osvijestiti javnost, znači čak smo evo BBC News uspjeli smo negdje doći, dakle da se to malo znači podigne na viši nivo, da su ljudi svjesni toga da zbilja plastika je problem i za morske kornjače i da ono, ok, ovo je malo bombastičan naslov, ali samo takvi bombastični naslovi prolaze i zapravo dospijevaju malo do ljudi, do svijesti da neke stvari treba promijeniti. Druga stvar koju treba promijeniti, odnosno ne promijeniti, ali utjecati nekako na nju je ovo tu. Mreža. Imamo i mreže u Jadranu i to dosta mreža u Jadranu. Šta rade mreže u morskim kornjačama? Zapetljaju se. Zapetljaju se. I onda imamo ovakvu situaciju. Ovo je još dobra situacija jer je ona tu samo zapetljana i blizu je zapravo površine, može udahnuti. Dakle, ajde, još nekak će ostati živa. Dakle, nije da baš može plivati, da ne može nešto uloviti, ali ovo je znači samo zapetljana morska kornjača. Ako je zapetljana baš u mrežu stajačicu, znači to su one fiksne mreže, to su doslovce zavjese koje su ono postavljene cijelom dužinom, najviše ih ima zapravo u sjevernom Jadranu, Slovenci dosta koriste. Mreže stajačice imaju više od 50% smrtnosti, znači čak pretpostavka do 90% smrtnosti, znači ona se doslovce zapetlja u mrežu, ne može izroniti na površinu, ne može udahnuti zrak i utopi se. Drugi problem koji je češći u Jadranu su kočarice, dakle to su one mreže koje se u principu povlače po morskom dnu i u njih se isto znaju zapetljati, u njima se znaju naći. One su manji problem jer u principu koče relativno brzo se izvlače na površinu, dakle budu žive, uglavnom budu žive, znači kad su u kočama, tako da nije tolika smrtnost što se tiče njih. One imaju recimo malo drugi problem, one imaju problem vezan uz to ako ih se tijekom zime ulovi, znači u te koče, onda su one tijekom zime dosta uspavane, dosta spore, neki ribari čak misle da su mrtve, onda ih znaju samo baciti baciti nazad u more, a u principu kad su u tom nekom stanju metaboličkog šoka, onda opet jednostavno padnu na morsko dno, ne stignu se dovoljno brzo aktivirati, nemaju energije i doslovce nekad isto znaju umrijeti, tako da tu imamo tu neku smrtnost za koju uopće ne znamo kolika je i ta naknadna smrt koja je pod velikim upitnikom, a očito je prisutna. Dakle, ono što definitivno nam je zaraditi, dakle jedna od stvari su edukacija, znači edukacija ljudi koji se susreću sa morskim kornjačima, dakle ribarima, ljudi koji žive na moru i isto tako općenito, znači edukacija svih nas kroz različite izložbe, kroz puštanje morskih kornjača u more, priče, ovakva predavanja, da zapravo znamo da su one prisutne, da su ugrožene, da trebamo nešto napraviti, da spriječimo znači njihovu smrtnost. Jedna od stvari, dakle, sami letci, usporite morske kornjače, dakle brodovi koji mogu naletiti na morsku kornjaču, oštetiti joj oklop, s obzirom da su je pluća direktno ispod oklopa, ako se oklop ošteti, ošteti se i pluća i ona zapravo isto automatski ugiba, uglavnom su to većinom smrtni slučajevi. Druga stvar, plastika ubija morske kornjače, odmah zapravo puno možemo napraviti samo da mi ne bacimo plastiku u kornjače i da skupimo plastiku na plaži, da ju vjetar ne otpuše u more. Tako da su ovo recimo neke stvari koje se danas rade, ovo je jedan od trenutnih projekata Euro Turtles, znači europski projekti, nekoliko zemalja, uključujući Hrvatsku, su uključeni u ovo i zapravo na toj više, znači, europskoj razini se pokušava educirati javnost znači, o problemima koji se vežu uz morske kornjače. Što se tiče znači, samih ribara, jedna od bitnih zapravo stvari, baš zbog tih koča je naučiti ribare šta da rade. Znači šta mogu napraviti, neke vrlo jednostavne stvari, da mogu ustanoviti su kornjače žive ili ne. Dakle, ono što mogu procijeniti samo stanje, odnosno na neki način samo da je malo prodrmaju, vidjet će da li će ona reagirati ili neće reagirati. Dakle, ono što je nekako bitno je da je ne vrate isti tren u more. Dakle, da se ona polako uspije razbuditi, da uspije polako vratiti metabolizam. Dakle, nekako najčešće osnovne tehnike oporavka, znači ukoliko imaju one neke reflekse, znači tu ima očni refleks kloake, znači doslovce da ju štipljate malo da vidite da reagira. Ostavite 24 sata na palubi, negdje sa strane, pokrijete malo sa mokrim ručnikom i u principu pustite da vidite da li će ona malo doći sebi. Ako će se malo razbuditi,
znači onda ju možete vratiti u more i to je ok. Ako ju odmah vratite, znači može se utopiti i to je odmah automatski veći problem. Tako da sa malo, ajmo reći, sa malo te neke edukacije ribara, samo s time da isti tren ne vrate u more, nego da je malo ušuškaju na neko sinovito glavno mjesto, će zapravo vjerojatno puno napraviti i moći će s obzirom da imamo veliku količinu tih ulova, moći će zapravo učiniti veliku razliku što se toga tiče. Druga stvar, znači svi vole kornjačice, ovako pričati o kornjačama, različiti umjetnici, različiti umjetnički materijali, radionice, izrada kornjačica, ovo smo recimo nedavno mi radili za danoće biologije, znači sa isto učenicima izraživali su kornjačice, odnosno izraživali su zapravo životinje koje žive na kornjačama, oblikovali kornjače. Dakle, igračkice kornjačaka i slično, dakle uvesti kornjače na neki način u naše živote i postati svjesni da su one tu, da su prisutne, da zapravo trebaju na neki način našu pomoć, s obzirom da smo sami krivi sa svojom aktivnostima što smo doveli u te njihove probleme. Jedno mjesto gdje možete vidjeti morske kornjače u Hrvatskoj, znači Centar za oporavak morskih kornjača, s njima isto tako dosta surađujemo, dosta radimo. Oni su isto tako uključeni u neke znanstvene projekte, tako da imamo neke zajedničke interese. Dakle, doslovce prostor u kojem se kornjače, znači sve kornjače koje se pronađu ozlijeđene, postoji sad manji centar za oporavak i na Brijunima i jedan i na Lošinju, ali ovo je u principu prvi najveći, neka količina kornjača završi tamo. Dakle, Punta Verdela, akvarij i u sklopu njega je i taj poseban prostor, znači gdje postoje specijalizirani veterinari koji su baš prošli obuku za rad s morskim kornjačama i gdje svakodnevno znači oni se brinu za te morske kornjače. Isto tako i oni imaju puno radionica, dosta rade na tome, znači kad god se neka morska kornjača oporavi, imaju puštanja morskih kornjača organizirana sa puno djece, sa puno kamera, svega, znači nazad u more, sretne kornjačice i to, dakle volimo gledati takve stvari, volimo vidjeti da smo nešto dobro napravili i da su neke uspjele oporaviti. Tu vam je prikazano samo znači njihovi tankovi, znači svaka ima svoj tankić, posebno se brinu za njih, posebni uvjeti za njih, znači tako da je sve zapravo prilagođeno da se nešto prije oporavi, da se mogu vratiti nazad u more. Ova slikica je slikica meduza, dakle uz ovaj centar za oporavak imate zbilja jako lijepi i akvariji, jako puno morskih životinja, tamo stvarno sve lijepo izgleda, tako da ko nije bio, evo lijepo preporuka, prošetite se malo ako ste u Puli, u principu do akvarija, vidjet ćete stvarno neke lijepe stvari. 2-3 slajdića za kraj. Ako ikad susretnete morsku kornjaču, ono što je korisno i dobro za znati, prije nije postojala ova mreža i ovaj sustav. Prije kad su bile neke morske kornjače, doslovce su zvali nas telefonima, neka morska kornjača mrtva, dođu po nju nasutana na obalu, spremi se javi tamo. Danas zapravo zovete 112, znači ovaj glavni sustav obavještavanja i postoje znači isto tako mreža veterinara koji će se onda znači usmjeriti, koji će se obavijestiti, koji će doći, pokupiti životinju, napraviti sekciju, utvrditi uzrok smrti i zapravo bilježiti, ajmo reći, neke osnovne parametre i dojavljivati, skupljati podatke. Dakle, u slučaju da je znači ili živa ili mrtva i u jednom i drugom slučaju se obavještava taj broj 112. Inače, to nije isključivo za morske kornjače, isto tako ako su u pitanju neki drugi morski sistavci, ako su u pitanju morski psi, neki ribe prskavičače, također možete znači iskoristiti 112 i obavijestiti, dakle zapravo sve te velike životinje, veliki krajišnici koji su ugroženi, na taj način se može informacija poslati dalje i može se izazvati znači, reakcija, odnosno da se te životinje primjereno zbrinu. Ako pak američki način volite pomagati na ovaj način životinjama, uvijek se možete isto tako otići u ovaj akvarij u Puli, možete usvojiti kornjaču. Znači možete isto tako dobiti jednu svoju kornjačicu, odnosno dobiti slike o toj kornjači, informacije, znači vidjet će kako ona izgleda, kako se oporavlja, znači one kornjače koje se tamo trenutno nalaze, određeni promidžbeni leci i slično, znači da vi na neki način imate malo veću povezanost s određenom životinjom, da vidite kako ona napreduje i zapravo dobijete počasno mjesto, odnosno kad se vraća ona nazad u more i vi ste prisutni tamo, vidite kako sve to izgleda.
Tako da ovo je recimo jedna kornjačica iz akvarija u Puli, znači ovo bi bio Bolko, tako da ovakve slikice dobivate, znači da vas Bolko pozdravlja, da Bolko maši, da Bolko javlja da je ok, da je sve u redu, da se ne morate brinuti za njega. Eto, mislim da sam ja svojih 45 minuta iskoristila. Ono što vam na kraju, evo samo hoću reći, hvala na pažnju. Ovo je druga kornjačica Rafaela, Rafael i ja vas pozdravljamo. Dakle, s time završavam evo današnje predavanje. Slobodno ako imate neko pitanje, možete me pitati. Slušam. Da li se još uvijek jedaju zelene žilove? Da. Znači nije samo to u povijesti. Ne. I juhe i jaja. Ja. Da. Nekako i Izrael čini mi se tu kod nas možda najveći problem. Oni stvarno to vole. Dakle, svugdje je službeno zabranjeno, ali neke stvari se ne mogu spriječiti, neke su uvriježene kroz povijest, ljudi koji žive na tim plažama, koji imaju pristup njima, teško se može kontrolirati.